Lijep pozdrav svima! Za sve vas koji ste možda prvi puta na ovom kanalu, ja sam pripovedačica Sandra i ovdje dijelim kratke, mudre, inspirativne, motivacijske priče za mlade i za odrasle. Danas s vama želim podijeliti jednu priču za koju vjerujem da su mnogi od vas u nekom trenutku života čuli ili ste ju negdje pročitali. Jedna od priča koja se dosta onako širila internetom, može se pronaći u nekim knjigama o motivaciji, self-help knjigama, ali ta priča je jedna od onih priča koje je dobro nositi sa sobom, nositi u glavi, nositi u srcu. A zašto? Saznaćete ako ostanete sa mnom. Pa evo, želim vam reći kako zapravo počinje ova priča. A priča počinje na jednom običnom satu filozofije, kada je profesor dočekao studente sa nekoliko neobičnih predmeta pored sebe. Kada su studenti se okupili i kada je sat počeo, profesor je na katedru stavio prvo jednu veliku staklenku. Tu staklenku ispunio je odmah teniskim lopticama. Natrpao ju je teniskim lopticama, a onda se obratio studentima i pitao ih: je li staklenka puna? Studenti su se pogledali i klimnuli glavom. Rekli su: da, puna je. Potom profesor uzme kutiju koju je imao pored sebe, otvori ju, a unutra su bili sitni kamenčići. I strese te kamenčiće u staklenku. Kamenčići su ispunili one prazne prostore među lopticama i sad profesor upita studente: je li staklenka sada puna? Studenti su se onako pogledali, mislili su: ovo je neki trik. Počeli su malo razmišljati, pogledavati se, ali klimnuli su glavom: da, puna je. Jeste li sigurni? Upita profesor. Pa klimali su samo glavama. Potom profesor uzme sljedeću kutiju, a unutra je imao sitan lijep pijesak i to istrese u staklenku. To se lijepo rasporedilo, sve taj pijesak se lijepo rasporedio između kamenčića i svih tih praznih prostora još koje je bilo. A studenti su se sad već počeli smijati. Pitao ih je li sad staklenka puna? Suzdržavali su se, nisu više znali reći je li puna ili nije. Oklijevali su. Potom profesor uzme bokal vode, istrese u staklenku, voda natopi sav onaj pijesak, a onda profesor upita: je li sad puna? Što mislite? A studenti su se sad već počeli smijati, nisu znali što bi mu rekli. On uzme još 2 šalice kave i zalije staklenku i staklenku zatvori. Svi su čekali što je sad ovo. Počeli su se onako pogledavati, pa međusobno onako izmjenjivati razmišljanja, a profesor im kaže: želim da shvatite da je ova staklenka zapravo vaš život. Teniske loptice predstavljaju vaše prioritete. Vama zaista važne stvari. Kamenčići, to su stvari koje su važne, ali ne pripadaju baš apsolutno prioritetima. Pijesak su sve one stvari koje su onako manje važne, ali možemo ih i trebamo činiti, ali nisu direktno povezani sa našim glavnim stvarima, našim glavnim ciljevima, prioritetima. Onda imamo vodu, a to su vam sve one stvari s kojima se susrećete svakodnevno, stvari koje možete činiti i ne morate ih činiti, nisu toliko onako svakodnevne su i može se i bez njih. Eto, to sam vam želio reći, da se morate u životu
posvetiti teniskim lopticama. E sad, ono što je važno da shvatite u ovoj lekciji, jedino se tim redoslijedom staklenka može puniti. Jer recimo, ako ju napunite prvo sa vodom, tada ju ne možete napuniti teniskim lopticama jer nema mjesta. Zato dobro razmislite kojim stvarima u životu dajete prednost, odnosno kojim stvarima dajete najviše svoga vremena. Studenti su se pogledavali, pa bila je ovo zaista važna lekcija. Uistinu, svako je u sebi počeo razmišljati čime ispunjava svoje dane. A potom jedan student digne onako ruku i upita: dobro, ali profesore, što predstavlja kava? Drago mi je da ste me to pitali. Kava predstavlja zaista kavu. Ma bez obzira koliko je vaš život opterećen ili koliko god da je vaš život ispunjen, uvijek trebate naći vremena da popijete kavu s dragim ljudima. Tim riječima profesor je završio ovu svoju lekciju. Studenti su otišli zadovoljni sa sata, a evo nama ostane ova priča. Da razmislimo svi o našim prioritetima. I svakoga dana može se čovjek zapitati: čime ispunjavam svoj dan? Je li mi dan ispunjen pijeskom? Je li mi dan ispunjen vodom, kamenčićima ili teniskim lopticama? Ponekad i sama uhvatim sebe kako samo scrollam po internetu i ode vrijeme. Vrijeme zaista ode. I onda se pitam, je li sad ovo zaista pripada onim mojim ciljevima ili sam sad ispunila dan s tim pijeskom, odnosno vodom. Jer zaista bez tog scrollanja na koje ode toliko vremena, zaista se može. Pa evo, dragi moji, uz ovu priču želim vam samo dati ovako jedan mali podsjetnik da je vrijeme toliko dragocjeno, a mi ga trošimo, ponekad zaista trošimo na nebitne stvari. Stvari koje nemaju utjecaj na ono što je u životu zaista važno. Ili imaju utjecaj da se time onda ne bavimo, ne posvećujemo dovoljno pažnje, imaju taj negativan utjecaj. Stoga razmislite o svojim teniskim lopticama sutra što vam je važno, što vam je prioritet i želim vam lijep i uspješan ponedjeljak. Puno pozdrava, voli vas vaša bajko pričavica Sandra. Bok!